Азырханыр пор тумламызем шандалық ожыдыныне була, шоттыр резенжен юртада пор капланзатыныне курма булать. Візен шивығынжен ирце жүреме хоружа. Койені бе регион ішне темлеген центрын социалы тәделезенже тада патшалық бұлыжывізем порталне шағавзем келме бұшланы. Шурттыр резенжи парба юрат азатсадырыза жижін кам явапла. Шагыжи республикра мінле ергелезе бұрашы күнжінжен малала тіпленрех. Пағапта көрмәз. Пидяван. Хеллихи ышытада ебе сабаллы шандалықра шүртсен шывығынчен ирте жүрен жүхне пұша шүлелешік лезе отма үргенмеле мар. Шандалы кулшынзақтырайт шавынбада шын транспортчине анзыртран юршуза пор персе анма вулдарать. Республикара бурнаган синчен келеген шахавсыне регион ішне темлеген центрда шуда илсе бұрайшы. Сенгерлілар удару ергеленме булдараган тәсліксіне вахатра падересте зедіражайшы. Кыжалге шул візін ежінумайық мар. Паянге гун вун на яғын шуда илні. Кувыл ұтларақ шандалық сыветіні вежіғынны. Игебінде ширим вишімір шулги підем людізім дұрық, бұрынаган шүртсенбе административлы шүртсен тірізінжен ұзынза тұраган пұр тумламезіне, юрку безіне вұғытра шапса андарманны берге шыр вадырдвады жығав шуда илні. Егебинде жирымдва тымашолан парема шуйыхынче шахавзем ытларах канаш холынче борнаганзынчен келіне жираплетня. Чихырушызем тайлакрах шурттырызем. Вазем жинче пордумламызем еркеліне шиде. Чырмавзине вахытра падерестезе Шубашкарда херахытла бригада тада вон белек автовышка ишлеть. Кашны гун шавырынза жүрет бір, тіріслет бір, могильный даран, вайшитный даран, тазатма дыржап бір, бірінші үрдізем, шкулзем бейін нажар, ажазем беде қастар жубашқал. Шамбада әшілме девей, кашны гуна сықламала, тірслемелі, тазатмала. Күнне бір автовышка бар, бір твады дум дазадат бір, те бір ергелі жүртсем жінде, ергелі крыша ремонт туных үшін, онда вышка зырақ шлет бір, онда хабыртырақ болады. Управляющий компания Ищенесем шурта ринжи парба юрай темлехреда дайща. Енжендевезем хозяйнки жезине кирлипек пурнашламайщу вулзан, фончинчейн госуслуги решаю вместе портала Жерзая мала. Регион ишне темлекен центр Ищенесем, Шивачайдова, Кискева Хатрах, Тацабама Боложеш. Юлия Дюкова, Анна Центовская, Юрий Марков, Николай Марков, Чавашьен, Наци телевидение.